last week of the month of May, karuba, at kami manan, siyempre apo nga makang liwiliw ba kata kayo, itilaso dito nga oras, namnam sa kitisunatan ni Ayat Kanbiag, dito nga po kasamitan ng radio station tintahit Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Wow, asin kumpletos, Ricardos, kaya tapo, awang kami din na minsan nga week, agpaspasensya kayo na po no, madimi na ipakada kada kayo, iti kaawan mi, iti tangatang, kaya't madinsamot apo na ibagatay nagtugaw dito booth, iso nga nagadutin nag-text kada kami, ay kat si kami na po dito mo dapat dispensa, kaya't sulitin tayo tatang rod, iti kaawan mi, di na minsan, kaya't sakbayin ka magrugi, kabla kayo man apo da kitay akakapateg nga sponsors, iti 4-decade duo, of course, we have the Agri Component Corporation, kaya natin po pwede kita dumabalong. Nga sponsor dito programa na sesunuman na po ket kami nga mamuandam dama ket bagyaman nami ken of course iti sponsors apo iti agdama apo nga project mi nga mangted kami iti notebooks kada kitay naduma-duma apo nga pagbasaan sa Jeramon ket suporta rabing amin iti makuna nga Brigada Eskwela 2018 ayan nagado nga mi na po ti surat nga naawat mi iso nga pinadas mi ti kimatok apo kada kitay adaan matok pasi talaga kasla makina lang nakimatok nga nagnak-nak ayan kada kitay kapag ayam tayo nga DJ balasyo taaw ket pinatgan damit apo iti request me so we would like to thank Kabsat Ronald and Kathy Salvador of Hilo Hawaii as well as Daniel and Elisa Cabal and of course Josephine Auntie Josephine Cabal. Together with of course the 4-decade Hong Kong chapter agyaman kami apo kata kayo dito na balito ko nga panagpuspuso yo nga mangibure kada kita nga blessing at kada kayo kita mat as in talaga nga nagragsak dagiti bing nga na ikanan iti mo na po na ikan kadijay Villa Carmen dagiti nang tagkami kadijay dadto mga ubing dijayan selected pupils. Ayan, nga amumi nga makasapol unay iti kasta. Of course, sponsor mo ni Bakit Dejay, ni Juvie tikim matang Dejay. Okay nga rod. Para kata kayo apo nga dita Hawaii, dati umuna nga sunata mi. Once again, thank you so much from the Hello, Auntie Kathy. She's watching right now. Yes, naibaga, kat kung ulitin, agyaman iti 4-decade kada kayo, iti pa nag-sponsor yo iti Brigada Eskwela 2018, kat nagiti nagasat apo nga eswelaan, kat di tanto apo Facebook wall ko, ito na agawad kami, and ipinatgan mat apo ni Mayor Jesus Diladaran, iti request ko nga rumwarta, iti office hours, tapnumang tadta ikadagiti selected schools. Ay, nga ro, dati apo mo nga sunata mi, mayrook na apo kadagiti kapag kakayam tayo, gagayam, kakabsat dito Hawaii. Ayan. Darigat natuog biag ti Hawaii, trabaho akan kanayon magkabagian lumawat ibaganat kayat naagatan agbain ka mangrikna ka kabagyan surusuruem tiag trabaho di busak sakluten dakulap mo tapnon rumang ay biyag mo di dalaan mo rigat ag trabaho di payen piman makudkud di nabudo ingal daw aldaw agraman pa'y Domingo rigrigat ngit na palalo ito'y Hawaii kapsat ko hindi pagsaadi eko na basi
datang ka mo nga sunata mi na followan biag ti Hawaii. As in haan lang nga Hawaii. Amo mi apo nga nariga ti biag. Ti tabalasyo taaw aglalo kat atayo kayo kadagiti ingungutin niyo ti biag. Nagasat lang no tagata kayo together with your families ngam dagitay agmay-maysa nga dita nga ag serserbi iti hanamat nga pamilya akit talaga nga narigat aglalo kat narigriga mat no dito dalata tao mot sa bali apo nga pagsapulan isong anos laeng ka iti anos ket tumteng dulatan ni ginawa iti biag manen iti kapanagyaman apo iti aga mga programa mi mamangted kami kadagi iti notebooks kadagi tay agkasapulan apo kadagi iti eskwelahan ni Ramon Isabela and adanto iti panagbalasyo mi iti dumapay apo nga ili kana province no sumangpat kitay dumapay apong urayan me from the Hong Kong chapter. Ayan, sabi ko matultuloy. And balong na kita pang ablaw dita, programon tayo pumasa at matambakan. From Lansky, Estigoy High Sir and Aring GM, The Pogi. Ano na, harap po, metsa. From Ate Elamot, sticker with puso-puso ti matana. Apo kasla mo ingunguto ni ating Elan. Nada siguro. Secret. Secret. Watching from Hong Kong, from Maria Sanyata Bamacha, or Barnacha. Barnacha. Hi, ko na naman ni Chris Kabanting. Hello from Auntie Cathy. Hello, Auntie Cathy. Naimbangal daw tayo aming karuba from Joyan Bautista. Hello po, pwede po bate sa Lial and Nuke family po sa Rojas Isabela from Edmonton, Canada. Wow, as from in Lial. Sa bali ti oras siya talagang agpipuyat at tikap sa tayo from Canada. Hello. Naimbangal daw yung karuba. Kaslamet apo. God bless everyone. From Rona Quaresma. Kuya, greet ko man ng Uncle Jimmy Ramos. Happy birthday coming from Fredane de la Cruz. Naimbangal daw karuba watching from Raon, Manila. Wow. From Ekel Batara, gumatgatang tipang sounds na ito no fiesta tayo. And of course, ating paggatang ko kanya ng speakers and Twitter. Sabi ko malaading ko, Ekel, tamagatang mo. Tap no pumintas pa iti sonata mi. Kana, barbaro. Monitor? Pang monitor? Long throw. Pang long throw, dahil pang vocals. Pang long throw. Saan ka basit? 8 lang iti diameter na 8 inches lang. Jackhammer? Yeah, jackhammer. Ngam atay pangabuti simento. Ayan. Ay, jackhammer lang. Ayan. Sa bali, ibang baga. Ayan. Anyway, naimbangal to yung manong June. Yan ating JM Kablaaw man. Amin yung kabaranggayan nga taga Barangay Salvador. Ipaabot nyo man. Bueno, ipadanon nyo man. Iti panagyaman mi. Nga taga Barangay Salvador. Nga nang ipotos ni Apo Barangay Captain Sammy Sarmiento. Kat madawat mi kuma. Nga kansyonan nyo. Tatay baby kinineneng. Para amin nga taga Barangay Salvador. Ni ating yung alita ti Barangay Salvador. Agyaman kami Apo. Kita aman. And of course, kita imata ng baka po nga barangay officials, iti Villa Carmen. Our congratulations to you. Of course, upcoming barangay captain Eddie de la Cruz. Ayan. And of course, kita pa ito dumaapong a new set. New set as in open and close quotation. New set of barangay officials. Maibagata nga ta amin no kas pangarigan pa nung baka damo malabsan ta. May baga ka? Sige bagata. First on the list, top 1 of course is Giovanni Buliaser. Congratulations Balong. Top 2 is Freddy Lopez. And rank 3, of course, we have Edwin Pastor. Number 4, Lunatic Boysa, Tauya. Yes. Number 1 and malagi. Number 5, Uncle Melanio de la Cruz. Number 6, Rudy Albiar. Number 7, Bobot Bicarme. Wow. And of course, number 8, John Mark Pasor. Ngarap mo? Pro President. Ayan. Iti nag-request po. Iti Barangay Salvador for this piece. Sumala kayo ngarap po. Together with your Barangay Captain. Nagbaliw ang tipanawe. Ayan. Ni baby, ken ni neneng. Sa balin nagnaganda. Nagrigat paya, balik senin. Pati lang ken ugali. Jakun na matarasanen. Awanen ni inukanan. Nga amamuk idiya panawen. Ay awanen, kay di narumpi. Ano umis
unisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen tingkam isala tababbaketen tadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tanu bumalsi ay napikket Altaw yung manong, kinating dyan mga ka, madama kulang man. Di na palabas na sandigat awang kayo. Na ikaawa akpay nga na, agila na, no awang kayo. Kana na, okay, ituloy titamdaman. Awan na kape ka bumasa. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda do agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamuk diyon unana ay awanen day di narumpi ano unisan mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen tingkam isala tababbaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tanu bumalsi ay napikket ay awanen tingkam isala tababbaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tanu bumalsi ay napikket ay awanen tingkam misala tababbaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tanu bumalsi ay napikket ay awanen tingkam isala tababbaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tanu bumalsi ay napikket. And of course, good afternoon to anak Revelyn de la Peña Ramos. Hello, kunana dito and together with Isabel Domingo Rabaradi. Oh, idol. Pag-greet ko na madi mo nga na ituloy yun na naputod di jaye na screen. And watching from Hong Kong, hello mga idol from Nora 2C. Hi FDD, watching from Hawaii from Auntie Elisa Cabal. Wow, hello Manang Elisa. Of course, I love your smile. Yan patulad mga picture you with Manong Daniel. And it will be printed yan no dati for documentation purposes ta iti Department of Education ket agbirbiro of damit apo iti ladawan no dati i-award tayong basit or sa basit iti kadagiti schools and puntos diti eskwela data Brigada Eskwela 18 kunan apo suportaran tayo kuma by giving anything pintor or yourself apo mabaling kayo matagdalos. Nabaling kayo mag-donate ni may isang buong classroom no kaya ayo apo Brigada Eskwela. And of course, para kadagiti anak tayo matay apo tapno handa mga kakaasi nga dito unig eskwelahan panyo pasyaren biit baka no hangagan under te ventilador or baka no perko na mo na ano kan anything that we can give apo dakil nga ba nagatahan lang nga DJ eskwela ano diket para kadagiti anak tayo nga agbasbasa of course. Cheryl Bello, hello. Ano bigat mo pa nga ituloy? Hello Karuba watching from Saudi. Kunana. Hello po Karuba from Eden Alejandro. Idol pagritman mga Ilocano sa Sultan Kudarat, Mindanao. More power sa program nyo from Ryan Acosta. Dandanay ka na dilna ka din. Napatit ko wala pikapikon. Sorry. Ayan, akat dapat yung nag-text niya kito yung kunana ako. Kuya Jun, pakibati nga po mga family lubong dito po sa Rizal and pa-request po ng scooter from 3129 and of course ako naman nabalayan Adel Bulataw kunana
Got BM karuba ka ano kay nga umuli puro abalayan no taawag tayo hindi yung nga pepaysun ng kunanan ni ay narikatan. Anyway, ituloy tayo. Greet ko man SK Chairman Tiburgos, Clyde Jeff Bulataw, Agraman SK Kagawad na. Ken kasamat kini PO3 RJ Bulataw, Halsema kumaapo. Salamat ko na nani Abalayan Adel. Okay, one of the best office mate di jaya. Ta ano makita na katamagin na kape. Kunana. Thank you so much Kabsat. Ket itultuloy tatay ginawag ti Abalayan oreno di dake dagiti ubing. Mati Abalayan nata. Adda nga talaga. Wow. Ay naku ibukom baka no sita inanto man ni film lunisan. Naipagal daw tayo apo pa ikablawak man ti Pamilya Manuel Jay Pabil Ramon Isabela watching from Cubao from Melbourne Manuel. Wow. And of course, congratulations apo kini Barbarong SK. Nemerson. Yes, Barbarong SK Federation Chairman iti Pabil. Kat sabi ko maapo tanapintas iti agpagbalinan dagiti SK. Ayan, wishing you good luck for new kadan Barbaro apo nga Sangguniang Bayan member. And the SK representative. Nemerson, tinaga na? Nemerson. Okay, Ngarud, once again, congratulations. Kaya na sinupay ito upcoming mga Liga ng mga Barangay Chairman to. Hello, Tito Pungek. Lolo Jun, Nanay Odette, Tita Ganda, Inang Nati, Lola Juby, Tita Ajang, Tito Justin, and Tito Jason. Hello, it's me, Bam Bam Pot of Baguio City, Philippines. City of Pines, manong kablaawan man ti family Mateo dito Purok 2. Barangay Sinili, kablaawan damanong ko Joan, Josel, Judy, An, toy ng kablaaw, Jerwin Mateo. Manong kantaan nyo, DJ Balkat. Balkat. Tapos halsema pa tatay, request na. Ayan, natapnohon na matambakan balong. Pagsin na ron nun ta. One, dating order na po, iti request, dabalayan halsema, kat sabi ko matutumader kayo, sayo ipitik-pitik, digiti mayo akastoy. Ayan, makita yo po iti Facebook Live me, kada-kiti na kami nga makita. Day asay kantina, siniigid di kalsada, sin banda na halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. Ad-adoy mang arem, pabaro ay gogowa po, pagdaamin formado. Watak pa'y wad ko midkid baya o watak pa'y iit ko, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo kako, nanabagsan kide ko. Bago pa'y isang inilak, sexy ay panakaw-awak, yapuyong ay man kikilat. Please like and share our Facebook Live. Tapno ato kayo di makabuya. Allah. Tapno ato kayo makabuya. Allah. Adiyak ni namnama ay saan baulay doon na unbalasang halsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilay dudduwata. Pinmatong sila misaan, ginaw at nan botelya, nagbunsiyan dan pusag na. Dadak ko digayang gangko, kaman maktat sa niyas-yas ko, tanaw maliyan maitok do. Naagdagsan mo kat ko, nanabagsan kiday ko. Bago pa'y isang inilak, sexy ay panagaw-awak, yapuyong ay magkikilat. Naagdagsan mo kat ko, nanabagsan kiday ko. Bago pa'y isang inilak, sexy ay panagaw-awak, yapuyong ay magkikilat. Okay, manong kablawa man, iti may ika-12 nga panakayanak ni Jacqueline. Thanks manong from Mama. Hindi naman impagano sino. Naimpagal daw yung manong kablawa man nila kay ko. Jackie, happy birthday kini Kumarik Remy nga Gininaw.
Agnginaw. Ay. Thanks manong, tikap sa iyo, Lynn Mendoza, itiranyag. Agnginaw kano ay kalalangin nyo timang suporta iti naalsam. Nahalsema. Nahalsam, apo, dagitay, agitay suwa, o diba? Suwa nga kulay violet. Kung ano, dagitay ka request agnginaw, o diba? Ngam kaaduan, kataanan nga sensitive tip man nagninaw dahan. Kitay hamo pa'y mariin na, bigla lata nga dumakkel gayam tiboksin. Without any Further ado. Mayats! Parda. May nga, bigla ka mga nag-English nga, kigtuta ka po. Apa ya? Gusto mo ya? Very formal. Mabalim mo lata. Very formal. Abo, Diyos ko. Kasi natin introduce ka without any further ado. Kanang mo na. Let's give way to the four-decade duo. Kita ka nga palabra. Naglalo iti kalman. Okay, pagyamana mi po iti management, of course. Iti Fico Bank. When iti buo anong tawag di dyan? For the management of Fico Bank. Ayan, at From the CEO to the down to the staff. stakeholders. I have always stakeholders, shareholders of Fico Bank. Talagang matapungan nagragsak. Iti may ka-38 nga annual ano tawag di dyan? Jai. Annual meeting dadi kalman. Meeting. Yes, held at Minante. Shall we say Minante? Mo basta di kawayan. Ayan, kawayan. Dito upat nga pala pag kwada po building dadi jay, and we would like to thank Ma'am Marley, Dr. Marlene M. Obidosa for inviting us iti HR officer da apo. Kahit numasapol yung iti pagtrabahuan o pagutangan, whatever purpose. Apang kaya pati. Fico Bank. Sige man, tuladam. Fico Awan Bank. advance interest na. Aya. Ana nga iti mabaling ko nga iya pandi dyan. Jewel reload. Aya, anapay. Agricultural loan. Of course, agricultural loan, business loan, and of course, salary loan. Mabalin abo dito sa Fico Bank. One. Car loan awan sa. Car loan. At damo lang ti car loan da. Kompleto da ita. Kasang ti Fico Bank. Mabalin mo pa yung isal data kararuam di jay. Batiin na kami kung na dyan nag-text kanya. Sino? Ninanay ko. Of course. Kada kiti ka pamilya mi ako tita Villa Carmen. Good afternoon keng ka. Kini bakit kung mandariman nagda-drive pa nagpa-washing itilugan. Ay bagpay jay ayo ko. Wan pa nagdigos ni Innova, di jay apo. Pang kung irarab irrigation na jay ko. Kaya lang danom na. Ay ka hanga irrigation aripi latan tanam aripi. Okay, to you my loving wife. Ayan, Juvie, of course kita nako Jan Feliz, Jason Fell, and Justine, ayan, and anak ko graduate tata ni Jan Feliz. Once again, congratulations pasang this month, June ti graduation da. And of course, kada kiti iso amin na po dito San Sebastian, ni Tatay Felix, and ni Annabel request iti Chacha Ilocano kano. Ayan, nakpatgan mi damdama. Balay mi garod, binanay ko Lourdes, ni Antonay, ni Ann, ni Flavi, ni Tofi, ni Elvira. Bigyan sa tayo, dadagol ni Chopper. Tadi, datapi lang di balbalasig yan, yung Kaljeri. Kaawanan kasi napudutan. Aywan na yan. Okay, ida-etiket ko man dahil ang kanta biyag di Hawaii, kiniman ang Juliet Domingo ang agsubliman na yan, Jai Hawaii. Kung na naman dito ay 53687. Ayan. Kahit natambakan tan, iti text messages. Morning, nalabsing akat. Sabali, Shak Apo, Blackweed, dito'y pinsan Cotabato, Happy Mother's Day. Happy sabali mat. Madin sa ako na i-send dito. Para kasi man hapot ay ayaten ko. Ruknoy ti amin SDF from Erdi Arrieta ng Mariana Island. Salamat po karuba. More power and God bless. Nako, we wish apong amumi dito nga sonata ay ayaten ka. Yan. Well, +1 talaga nga nagka po US apo nag-text mismo dito yung text line tayo. Okay, baliwam ti ag-text apo ba at haming nga kabisado da haming nga piyesa da jay kanta nga da jay. Anyway, imbang aldaw yung manong jay balin kablaawan managrigat nagbasa ti shortcut. Imbang aldaw yung manong John mabalin sigamat ti marigatan.
Agkabla, umanong kabla ako man, April Joy, Marvin, Mario, Michael, nang nangro nakilakay ko ni Marcelino, tinagkabla ako, mira mabali patugtog yung manong tayo, tagapulutings manong. O, Inapura mo na. Kaputa short Ada pa cut. nag-text. Anyway, no, ag-text sa'yo, apo lawagin nyo ba? Sige, nagregati agbasa, war. Batiim ka robot ni ang kalabaw. Apay di mi isalsalay. Apo, taambaw. Nasa Okay. nga na ba? dati. Naging masapaw, damdama. Okay, kalpasan na po ti programa mi. Umalado kami sa Jay San Roque, Paris. Tayong kamit kumanta po iti celebration, iti Flores de Mayo. Ayan, da kami iti special request na kumanta manan. Of course, we're going to do Marian songs. Damdama po. Ayan, Kali nag-request Katbal. Balkat, dating orden na po ti sunata nga, may paaykan kakan, kadagiti so amin na po nga lalaki, nga nagayat iti babae nga medyo, chubby nga kunada. Kaya balkat is chubby. Siyak to ti agayat, pilyek to tay napintas, pilyek to datay balkat, ay nalaing nga o manak. Isuntot senyorita, biyak nan to tay kasladon niya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbian nagagluto aglaba. Ipaay kunto amin atungok, ayaten nagtuti na palalo, oray kasla grupo paakabalyo, imbagla sapsapli taklatigo. No dinto pa'y lamang rik na, gilgilik to pa'y tibilbil na, akaslan to man tay agel-gel, lupot ti maladaga. No datanto adua bilang ti agkagasat, namnama imbiag po di kanto pulos agrigan, kaniyak. Di kantulong daang wenno agladingit to'y denak, tanat non la ilo to'y sinangal tangayat. Kabaranggayan di tay kat igalip-lipatan, bunggoy amang tennam na maiti masakbayan, when man papili Romeo wenno iti tila cross kapitan, lagi to'y tipod no ama pagpiara. No siyak to ti agayat, pilyek to tay napintas, pilyek to datay balkat, ay nalaing nga o manakya. Isuntot senyorita, biyak nan to tay kasladon niya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbian nagagluto aglaba. Ipaay kunto amin atungok, ayaten nagtuti na palalo, oray kasla grupo paakabalyo, imbagla sapsapli taklatigo. No dinto pa'y lamang rik na, gilgilik to pa'y tibilbil na, akaslan to man tay agel-gel, lupot ti maladaga. Akaslan to man tay agel-gel, lupot ti maladaga. Okay, ulitin mi apo tiyag yaman, kadagiti sponsor tayo, para iti programa tayo apo nga mayrook na kadagiti ubing agbasbasa, it's balik Brigada Eskwela 2018 apo programa iti Department of Education apo nga i-kondisyon tayo datay eskwelaan sakbay nga sumbag dagiti ubing ket iti maisagot apo ti for decade duo together with our sponsors ket syempre notebooks. Ayan, so kadagiti Ang bullpen. at dati ballpen kadagiti ag-request mo ti ballpen. Okay, Signing pen. mga oso sa rin ti elementary to sign penan. Dagitay lang talaga nga possible nga gamit. So once again, thank you very much Eraser. Kabsat Ronald and Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Ante Daniel and Lisa Cabal. Auntie ka na. Ay, Uncle Daniel pala. Uncle Daniel Cabal. Daniel. And Auntie Lisa.
Ken And of siyempre course, ni Auntie Josephine. Josephine Cabal nga kikuyag darata kinikap sa namat nga ka off shoulder na kita kanayon attending bakuna parties. dress. Bakuna dress. Ada barbaro tata. Ana? Dati iron sulfate dress. Ana? Iron sulfate. Apaya? Vitamin B1, B12. Kasi yon ini-injection yun dito patong. Oh. Kano ba kuna dress iti awan ti kuana di ba? Awan Di tente patong ti awan. Ay kaawa mo at sabi mo din Isang ano mo ito radyo ti aga pa B1, B12 dress. Aga padasin nyo mat. Aya. Great command, nagiging kakabagyak, dita itsaga, especially ni tatang kininanang ko, dita San Fabian, itsaga, ken dita Fugu, ni payo ko, Wilhelm, Uncle Gusto, Tito, Willie, Tito Pablo, ken ti insang ko Maylin, sa milinga, ag birthday itangal daw. Greetings from Rodel of Vegan City, Ilocos Sur. Thank you and much more more power to your program. As in talaga vegan, agte-text apo official text line time pabla ako ngamin apo dito sa Facebook. Ayan, once again to our viewers, 152. Thank you so much and please do like and share. Timat, Uncle, nakikita pala ako dyan. Ano naman? Haha, from Loida Ortiz. Good PM watching here in sa Emilio, Ilocos Sur. From Rodolfo Salvino. We have so many from John Sayer, Bacnotan Lonion, Pabate Johnny Reyes. Watching ka daw from Ana. Pa-request man idol Jai pamuli namin, watching from Australia, from Norman Sanchez. Hi mga idol, God bless from Marites Marquez. Salamat karuba, maragsakan manan amin nga tagaha ngayon from Lita Ariola. Uwang aro at permi apo nga nagragsak atoy text line min napno apo iti sonata kat kasano ka in pabla mo di talaga when can we'd like to say sorry apo di family nawan, we're not prepared to sing that piece today. Awan pa iti areglok ngam so katami apo dayta iti may sapay apo nga traditional Ilocano song dating arod kahit sabi ko mata makatulong apo iti literatura Ilocano kahit kunan dito nga sonata. Kadaanan na po ito ay 1950s. Ayan. Medyo nalita iso na pero considered as may isa katagiti great Ilocano classic. Ako na pekes ni aya nalawaguna yen alpi mukhen ranggas alam biyaku sawem di pamuspusan tapnun mabalin ka paten kan tunwe ngemadak tunjai tanne ninuitan saan mabaline nay itneya di nakapagtuuken yentang ay siksikan tinak ay ayaten. Abo nagsalimu o dito nagtipot. Nembanggal daw yung manong John kini guwapo. Kablawak man da kita kasinsin ko dito. Siyempre viva malig ni Kapitan Alita. Kitay ko magkablaon ni Rex Nases dito yung Lawak, Pangasinan. Talagang international idea da kami manen from different parts of Luzon and of course worldwide. Lipaten kan tunwen ngemadak tunjay tanen ngenuitan saan mapaline ay itnea di
pagtuuken yan tangay siksikatin nak ay ayaten yan tangay siksikatin nak ay ayaten. Okay, dito po, iti sunatan na Pauluan. Yan tangay siksika. Hello, kablawan man nila kay ko nga nakatuyan. Cornelio Calamcam, Villa Carmen, Ramon Isabela, kini ipag ko, ni Masing, nga madama nga, nakikinig, kanyayo, Kenny Ever, kay Calamcam, iti sinambar norte, ken Genesis, kantaan nyo madati tagapulot. It's me, your Auntie Flor Calamcam of Villa Carmen, Ramon Isabela. Okay, thank you so much for texting, Auntie. Kahit di namin sa nabati dito yung cellphone, isuhan ko nababasa dito yung text message mo. Anyway, good afternoon, Kuya June and John Mark. Blawan man, ni Manang Berling and Papang Andres, and Ami, and Donis, Donis. Abel, and Mayang, Alvin, and Ameline, Joy, and Val, Basquion, and Juning, Miera and Buloy, Manang Maria, Bonnie, and Bibe, Antineneng kin Pamilya Dionisio, kan amin nga taga Ricarte Norte. Greetings from Belgia, Dionisio. Request ko man, tatay Tumeng. Tumeng. Thank you so much. Tumeng. Nana. Wala, nagadunay talaga. When we have 300 to damin. nagatuti text message apo and kaya amin nga ipatayabin to muna nga tatatlag nga sunata apo. So i-reset yon. Isaganan nyo na po dagitay cellphone show. Of course, iti acceptare mi lang po nga answer kaditi adati full name. Ayan, at the middle initial na, at the age na, at the address, and of course the title of the song for 200 pesos apo dayta. Ket i-text siya po dito official text line tayo 0915 071-3686. Dami nag-text kanyak. Pabati nga po lahat ng Vicarta Trikers. Tinagkablao ni Lolom Idot Morales. Wow. Nagdingdingeg tata. Yun, may mga nagdingdingeg yun dita. Paradaan dita Villa Carmen. Vicarta Trikers. Wow. Thank you so much for listening. Pare Idot. Ayan, and Pare Idot. Lolo Idot, kunana. Jesaon Lula Areng. Ay, ako na ni Pare Idot. Apo. Duwa mo Lulom Idot, kunana lagarodan. Akin na siya. Uncle mo Ay, Uncle Idot. Ay, sorry. Apo aya daytoy. Ha, Uncle Duwa ti Idot. Kinalawag mo yung bagana lulom. Shak, di magbagana, ha? Aka amo ngay no. Nang ano kay, ha? Amo ngay, aka mabalim mo latak nga Wag duwa ka ng ta. ano, ha? Malay natin nakikinig naman siya. Ikaw talaga. Wag ka ng Ngarod. ano, ha? Dahito yun na po, titatlaga nga sonata. Kaya sabi ko maabot ang mapugtuan nyo. Once again, for 300 for 200 pesos. I-text nyo lang nga po dito, official text line tayo. 0915-07-13-686. Eket, antabayanan nyo na po. Dahito yan, dajay datlag nga sonata. Anak, kasano pa nagsenda with your name, age, address, kanjay, title. Title of the song. And of course, this is being sponsored by the Ford Ekiduaw Hong Kong chapter po. So thank you so much kada kita, headed by of course our President Angie Ragual. Kaya kita dumapay apong miyembros and officials iti Ford Ekiduaw Hong Kong chapter. Dahito yan na po, iti datlag asunata. Nagamden nga iruknoy, manang taayat mo. Jak kayat ang mapilit, tuy pusok amang sungbat ken ka. Masapol a paneknekam, asikatay na pudno. Tapno di maikalang tuy, ayat ko ken ka. Ket no punno manang dayta, ayat ngay datdatun mo. Urayem amariing, daytoy rignat, barbareng no adanto, metlang mauray mo, salwadam tutoy ayat, tatanong di marsaat. Tartari gagayak, tagapud no nga ayat, tapno rawan dua-dua, ikirag-ragsak, buklen tinaslag nga arapaap, tapnon na yan, taad na na, yun ang ano
apo nagparta nga si Mumbat ngayon damami apo ngay balikas itinagan natin lucky winner tayo at anang abagan nga texts are still coming in. No gandang nga iruk no'y manang taayat mo jak kayat ama pilit tuy pusok amang sungbat ken ka masapula paneknekam asikatay na pudno tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka ket no punno manang dayta ayat nga idadaton mo urayam amariing daytoy riknak barbareng no at tanto metlang mauri mo salwadang tutoy ayat katapnon di marsaat tartari gagayak tanapot no nga ayat tapno rawan dua-dua itirag rasak muklen tatinaslap nga arapaap tapnong ayat-ayat taag nanayo rawan umatap tartari gagayak tarapud no nga ayat tapnong rawan dua-dua itirag raksak muklen tatinaslap nga arapaap tapnon ayat-ayat taag nanayon awan umartap taratari gagayak tarapud no nga ayat tapno rawan dua-dua itirag raksak buklen tatinaslag nga arapaap tapnon ayat-ayat taag nanayon awan umartap. Apo talaga mga Q ka kaya medyo banking paimut. Hindi na paimut na rodyan. And that's it apo, the song entitled Blanco, Brains. Blanco, 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 Blanco. Ayan, katatati ng abakan apo. Of course, ang mga being bias. Pero iso nga talaga amat mo na hanggang kaputa tagaramon kat bias ko ngayon. Dito nga talaga. Sito mo na. Nakayayo. Ayan, apo, from San Miguel Ramon Isabela, 27 years old, of course. Congratulations to Niño de la Cruz. Ito sungpat na po, Tartari Gagayak. Ayan, sabi ko matay surat mo balong, dati inakan na. Okay, i-kwa mon, i-picture mon. Ha? Yung pagsuratan dito. Okay, once again, congratulations. Katong tamaman na po. At ang tumanti patayamin na po. Katatatlag nga sunada. So, ang tabayanan nyo lang iti isusublimi na po iti tangatang. Tanalpasan na po. Iti umuna pa sa iti programa. Katagsubli kami nga rod. Kalpasan ti sumag mamano na po nga palagi. Once again, congratulations to Niño de la Cruz.